umunsi wari umaze igihe kinini utegerejwe wageze, aho ku masaha y'umugoroba i Kigali muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC hategerejwe umuhango w'isinywa ry'amasezerano ashobora gushyira iherezo ku mwuka mubi umaze imyaka myinshi hagati y'u Rwanda na RDC. Ubu aka kanya ndi ku rubuga rwa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nitegereje neza ndabona ahanditse ngo Peace Agreement between the Democratic Republic of the Congo and the Republic of Rwanda. Aya ni amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse na Repubulika y'u Rwanda. Perezida Kagame uri Washington DC aho yahageze kuwa gatatu nyuma yo guhaguruka i Kigali kuwa kabiri, ndetse mugenzi we wa RDC nawe yamaze kuhagera kugira ngo hashyirwe umukono ku masezerano amaze amezi menshi aganirwa hagati y'ibihugu byombi. Ese ubundi gahunda yari iteye ite? Umuhango nyirizina byari biteganyijwe ko ugomba gutangira mu masaha y'igitondo i Washington DC ku isaha ya saa 4. Icyo gihe Kigali bikaba ari ku isaha ya saa 11 z'umugoroba. Ni igikorwa kandi kiri mu bice bibiri, aho Perezida Trump agomba kugirana ibiganiro na buri mukuru w'igihugu ku giti cye biza kumara iminota mike, aho bivugwa ko ishobora kutarenga iminota 10. Nyuma hagakurikiraho ibiganiro bye nabo bakuru b'ibihugu bombi, nabyo bitari bumare umwanya munini. Bikaba ibiganiro bibera muri Oval Office ndetse byitabirwa n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'impande zombi, aho nyuma y'ibyo biganiro abatumiwe bose muri uwo muhango baza kwerekeza mu kigo cya Leta y'Amerika gishinzwe kwita ku mahoro, United States Institute of Peace, ahagomba gusinyirwa inyandiko zitandukanye. Muri uwo muhango kandi haraza kuba hari abakuru b'ibihugu banyuranye barimo uwa Kenya ariwe Dr. William Ruto, uwa Angola Joao Lourenço, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho mu bandi batumiwe harimo Faure Esozemu na Nyasibe w'igihugu cya Togo. Perezida Felix Tshisekedi na Paul Kagame baraza gusinya ku ncamake z'inyandiko zigize amasezerano yasinywe ku itariki 27 z'ukwezi kwa Kamena muri mwaka 2025, ndetse n'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu yasinywe ku wa 7 z'ukwezi kw'Ugushyingo mu mwaka 2025. Nyuma y'icyo gikorwa abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga y'ibihugu byombi barashyira umukono ku nyandiko nyirizina z'amasezerano hagati y'u Rwanda na RDC. Nyuma yaho kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo ziraza gusinyana na buri gihugu amasezerano ajyanye n'ubufatanye mu bijyanye n'ishoramari. Mbere y'isinywa ry'aya masezerano, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yagize ati, Amerika mu by'ukuri yazanye ku meza amasezerano afite intego, kandi twizeye ko impande zirebwa cyane Kinshasa izabyumva ko ayari amahirwe yo gushyira iherezo ku makimbirane rimwe na rizima. Yagarutse kandi ku ngingo ikomeye iri muri aya masezerano ahanini ijyanye n'umutekano w'u Rwanda, avuga ko ikibazo cya FDLR kigomba gukemuka kugira ngo amahoro yifuzwa agerweho. Nyuma y'isinywa ry'amasezerano kuri uyu wa kane, ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe ubucuruzi n'ishami rishinzwe Afurika mu biro by'ububanyi n'amahanga bateguye ibiganiro bigaruka ku masezerano mu by'ubukungu yashyizweho umukono. Iki gikorwa giteganyijwe mu masaha y'urukerera rwo kuri uyu wa gatanu ku isaha y'i Kigali. Ibyo biganiro kandi bigamije kugaragaza amahirwe mu by'ubukungu cyane mu ngeri zirimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu bijyanye n'ingufu, gutwara abantu, ubukerarugendo n'ubuzima. Ibiganiro kandi biraza kugaruka ku mavugurura akenewe mu kureshya abashoramari bo muri Amerika. Reka twongere twibukiranye amasezerano yasinywe ku itariki 27 z'ukwezi kwa Kamena muri mwaka 2025. Muri mwaka 2025 ese yarateye ate? Ariko siko kwa 27 Kamena 2025 Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'u Rwanda byasinye amasezerano y'amahoro. Isi yose ireba imbere ya Perezida Donald Trump nk'umuhuza. Wabuze ingingo zigize amasezerano uko zingana? Ushobora kuba warazumviseho mu ncamake. Ubwo kandi nguhaye ikaze. Ingingo ya mbere y'amasezerano y'amahoro iravuga ubusugire bw'igihugu no guhagarika imirwano. Impande zombi zumvikanye kubikurikira mu rwego rwo kubaka imipaka y'igihugu ndetse no kwimakaza amahoro. Iyi ngingo ikaba ikubiye mu bice 8. Igice cya mbere no kubaha ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho u Rwanda ruzasubiza inyuma ingabo zarwo kandi rukureho ingamba z'ubwirinzi, nuko habeho gahunda ihuriweho yo kurwanya FDLR. Hubahirizwa bikuye muri CONOPS yo ku 31 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka 2024. Haza kandi kubaha ubusugire bw'u Rwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Congo yiyemeje kurwanya no gukura FDLR mu turere twa Repubulika ya Demokarasi ya Congo hashingiwe kuri iyo gahunda ya CONOPS. Hakaza agace kavuga gukemura amakimbirane mu mahoro. Amakimbirane azajya akemurwa binyuze mu nzira zemewe n'amategeko aho gukoresha intambara. Hakaza kandi kwirinda ibikorwa by'ubushotoranyi, ni ukuvuga ko nta ruhande rwemerewe kugaba ibitero cyangwa gushyigikira ibikorwa bibangamira amahoro, umutekano cyangwa ubusugire bw'urundi ruhande. Hakaza agace kavuga ko burizamo ibikorwa byo gushyigikira imitwe yitwaje intwaro, aho buri ruhande ruzabuza ibikorwa byose by'intambara bikorerwa ku butaka bwarwo cyangwa biterwa inkunga narwo. Buri ruhande rugomba gufata ingamba zose zishoboka ngo ibyo bikorwa bitazabaho. Hakaza agace kavuga aho aya masezerano agera. Aya masezerano ntagira umupaka aho ingabo zaba ziri hose, bigomba kubahirizwa.
haza kandi inshingano ku mitwe yitwaje intwaro itari iya leta. Impande zombi zizakora ibishoboka byose kugira ngo iyo mitwe yose ihagarike ibikorwa byayo. Naho agace ka karindwi kavuga kuri iyi ngingo ya mbere no kurinda abasivili n'abakozi b'ubutabazi. Impande zombi zemeranya gutanga ubwisanzure bw'imitemberere y'abaturage n'abakozi ba societe civile bagahabwa uburenganzira bwabo nk'uko amategeko mpuzamahanga biteganya. Naho ingingo ya kabiri ivuga kuri aya masezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta y'u Rwanda no gusubiza inyuma imitwe y'inyeshyamba, kuyambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yose yitwaje intwaro itari iya leta, mu rwego rwo guteza imbere ihagarikwa ry'imirwano mu buryo burambye no kugira ngo akarere kabyaze umusaruro umutungo wako. Impande zombi zishyigikiye ibiganiro biri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 byatumijwe na leta ya Qatar i Doha, ndetse n'inzira yo gusubiza inyuma, kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro itari iya leta. Muri ibyo hakubiyemo guhagarika gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro. Impande zombi bemeye guhagarika aka kanya nta kibanje gusabwa inkunga yose yahabwa imitwe yitwaje intwaro itari iya leta, keretse gusera inkunga ijyanye no gushyirisha mu bikorwa aya masezerano. Hakaza kandi gusubiza inyuma mu buryo buteguwe neza kandi buhuje n'isubizwa inyuma ry'inyeshyamba, kandi nk'uko bizagerwa n'andi masezerano ari imbere. Impande zombi zishyigikiye kwambura intwaro, gusubiza inyuma, kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro itari iya leta uko byagaragajwe n'andi masezerano cyangwa inzira ziriho, harimo na processus de désarmement, de démobilisation, de l'insertion communautaire et de stabilisation cyangwa se PDDRCS, ndetse n'inzego z'ubufatanye mu by'umutekano ibyiswe mécanisme conjoint de coordination de la sécurité nk'uko bigaragara mu gice cya gatatu cy'aya masezerano. Haza kandi gushyira bamwe na bamwe mu ngabo za leta ku buryo bugenzuwe, kwinjiza abahoze mu mirwano mu ngabo za FARDC cyangwa polisi ya PNC bigomba gukorwa mu buryo bwihariye, harebwa buri wese ku giti cy'umuntu ku wundi, bajonjowe na leta hakurikije ibisabwa by'umwihariko birimo ubushobozi bw'umubiri n'ubwenge, imyitwarire isukuye n'imibereho idashinjwa ibyaha bikomeye byishe amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu, ndetse no kuba inyangamugayo no kwizerwa na leta n'inzego zayo. Naho ingingo ya gatatu yashyizweho umukono muri aya masezerano y'amahoro bikorewe imbere ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hariho inzego zihuriweho ku bufatanye mu by'umutekano. Impande zombi zemeranya gukorera hamwe ndetse n'abandi bafatanyabikorwa bo mu karere n'abo ku rwego mpuzamahanga mu gushimangira umutekano, iterambere n'amahoro mu karere, bemeranya ko amahoro n'umutekano bidatandukana n'iterambere. Impande zombi zemeranya gushyiraho kandi gutangiza mu minsi 30 nyuma y'ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano urwego ruhuriweho ku mutekano cyangwa se mécanisme conjoint de coordination de la sécurité hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Uru rwego ruzakora rushingiye gusa ku bisanzwe byemejwe hagati y'impande. Uru rwego ruhuriweho rugira uburyo bwo guhuza imikoranire cyangwa se procédure opérationnelle commune, uburyo buhuriweho bwo gutanga raporo, mécanisme d'établissement de rapport, bikaba kandi bigamije guca urujijo no kongera gukorana mu mucyo ibikorwa byose bizakorwa. Hari kandi ihame rizagenga uru rwego rushingiye kuri ibi bikurikira bigaragara no mu nyandiko y'inyongera ibarizwa mu mugereka w'amasezerano: guhagarika burundu kandi mu buryo buzagenzurwa gutera inkunga kwa leta imitwe nka FDLR n'indi mitwe iyishamikiyeho, harimo no guhagarika inkunga iyo yose yaba ari y'imbere mu gihugu cyangwa iva hanze, no kuvuga ibikoresho, amafaranga, ibikoresho by'ikoranabuhanga n'ubundi bufasha bwose. Hari kandi kwiyemeza gushakisha, kugenzura, kumenya aho FDLR iri no kuyirwanya hashingiwe kuri konopsi yo ku itariki 31 z'ukwezi k'Ukwakira umwaka 2024. Hari ukubakira kuri gahunda z'ubufatanye z'umutekano zashoboye gutanga umusaruro, ibikorwa byose bizajya biba bifite intego bigarukira gusa aho bikenewe kandi bigamije guhashya ibyago nyabyo bihari. Hari ukurengera abasivili no kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Ubwo nyine duse dusimbukira ku ngingo ya 4 iravuga ku mpunzi abakuwe mu byabo n'ibindi bibazo by'ubutabazi. Impande zombi zifatanyije n'imiryango y'umuryango w'abibumbye, imiryango y'ubutabazi ndetse n'umuryango mpuzamahanga biyemeje ibi bikurikira birimo gucyura ku neza impunzi. Impande zombi zemeranya gufasha impunzi gusubira mu bihugu byazo ku bushake, umutekano no mu cyubahiro, mu bufatanye n'inzego z'ubuyobozi bw'ibihugu byombi, no kuvuga inzego z'igihugu zaba iz'umuco muri buri gace, hakurikijwe iby'amategeko mpuzamahanga asaba ndetse n'amasezerano mpuzamahanga yiswe amasezerano y'i Kigali yo kuwa 17 z'ukwezi kwa Gashyantare mu mwaka w'2010 yasinywe hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na HCR cyangwa se ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Izi nzego zombi zashimangiye akamaro k'aya masezerano. Abakuwe mu byo bakiri imbere mu gihugu, déplacés internes,
impande zombi zemeza ko kugira ngo abaturage bavuye mu byaho bashobore gusubira aho bakomoka hasabwa kubanza guhagarika intambara no gukorana n'inzego zemewe z'ubuyobozi bw'igihugu haba ku rwego rw'uturere no ku rwego rw'igihugu. Haza kandi ubutabazi. Impande zombi zemeje gushyiraho ibikorwa remezo biboneye bizatuma ibikorwa by'ubutabazi ibyiswe aide humanitaire bigerwaho, kandi ko imiryango y'ubutabazi izahabwa uruhushya rutaziguye, rutabangamiye, rutagira imipaka kugira ngo igere ku bantu bari mu byago byinshi, hakurikijwe kandi amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu n'ibyemezo byafashwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano. Inzego zemewe z'ubuyobozi bw'igihugu za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nizo zishinzwe ko ibi bikorwa bikorwa neza hashingiwe ku buyobozi bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Naho ingingo ya 8 yashyizweho umukono muri aya masezerano hagati ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na DRC harimo MONUSCO n'ubundi bufasha bwa Loni n'imiryango mpuzamahanga. Impande zombi zashyigikiye kandi zemeza ko zigomba gushyigikira ibikorwa byose bya MONUSCO n'izindi nzego mpuzamahanga zishinzwe amahoro n'umutekano, harimo ko MONUSCO cyangwa se ubutumwa bw'amahoro bwa Loni muri RDC. Impande zombi zafashe icyemezo gufasha MONUSCO mu nshingano zayo zose, harimo no kurengera abasivili no gukurikiza ibikubiye mu mabwiriza ya MONUSCO, harimo no gutanga uruhushya rwo kugenda ku bwisanzure bwayo no kurinda abakozi ba Loni bari mu burasirazuba bwa RDC. Impande zombi kandi zemeje gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo 2773 cy'akanama ka Loni gashinzwe umutekano cyafashwe muri Gashyantare mu mwaka wa 2025, ndetse n'ibindi byemezo bifitanye isano. Zombi zemeje ko MONUSCO nk'uko yahawe inshingano n'icyemezo 2765 cy'akanama ka Loni ko mu mwaka wa 2024 igira uruhare mu kugarura amahoro n'umutekano mu baturage. Turacyari kuvuga ku ngingo zikubiye mu masezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta y'u Rwanda, amasezerano yabaye ku 27 z'ukwezi kwa Kamena mu mwaka wa 2025. Ubwo nyine tugeze ku ngingo ya 6 yo iravuga urwego rw'ubufatanye mu bukungu mu karere. Impande zombi zemeranya ko mu mezi 3 nyuma y'itangira ry'aya masezerano bazatangiza urwego rw'ubufatanye mu bukungu mu karere ruzagirwa mu masezerano yihariye azitwa urwego rw'ubukungu mu karere cyangwa se cadre d'intégration économique régionale. Urwo rwego rw'ubukungu ruhuriweho ruzubakira ku mishinga isanzwe ihari, harimo nka ZLECAf cyangwa se zone de libre échange continentale africaine, no kuvuga isoko rusange ridafite imisoro hagati y'ibihugu, rifunguye imipaka, rireka haba urujya n'uruza hagamijwe ubucuruzi bwagutse n'ubufatanye. Haza kandi CIRGL cyangwa se Conference Internationale sur la Région des Grands Lacs, iyi ni inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari. Hakaza kandi COMESA, iri ni rya soko rusange ry'ibihugu byo mu burasirazuba no mu majyepfo ya Afurika. Haza kandi EAC cyangwa se East African Community, uyu ni umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Ibi kandi bizashingira ku ngingo zikurikira, harimo ubufatanye hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Hazabaho imishinga ihuriweho mu buryo bugezweho, urugero nko gucungira hamwe parike z'igihugu, imishinga y'ingomero z'ingufu z'amashanyarazi cyangwa se hydroelectric. Hakaza igenzura ry'uko amabuye y'agaciro acukurwa mu mucyo, hakaza gucunga umutekano uhuriweho w'ikiyaga cya Kivu, hakaza n'igenamigambi ry'imishinga kuva ku bucukuzi kugeza ku nganda zitunganya. Ibi kandi bizajyana no gufatanya n'abashoramari bo muri Amerika cyangwa se US investors aho bikwiye. Hanaza kandi ubufatanye mu karere hose. Impande zombi zashimangiye ko ziteguye gufatanya n'abandi bafatanyabikorwa b'ingenzi mu rwego rwo kwagura ibikorwa bijyanye n'iterambere n'ibikorwa remezo no kubahiriza n'ibindi biganiro mpuzamahanga cyangwa se mu karere. Haza kandi gukurikirana ubukungu. Hazashyirwaho inzego zigenga zishinzwe kugenzura ubukungu hirindwa ubujura na fraude kugira ngo zigenzure inzira zinyuzwamo ibicuruzwa, imishinga y'iterambere, amasezerano y'ubucuruzi hagati y'impande zombi. Naho mu ngingo ya 7 y'aya masezerano harimo ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano nuko ibibazo bikemurwa. Uburyo ibibazo bikemurwamo, impande zombi zemeranya ko buri kibazo gishobora kuvuka mu ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano kizakemurwa mu mahoro binyuze mu bufasha bwa komite ishinzwe kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano, Joint Monitoring Committee cyangwa se GMC, igihe kimwe mu bihugu byombi kibisabye. Iyo ayo mahoro atagezweho hagati y'impande, ikibazo cyoherezwa muri komite ishinzwe kugenzura amasezerano kugira ngo ikifashishe. Naho kandi komite ishinzwe kugenzura amasezerano mu rwego rwo kugenzura neza ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano, impande zombi zemeza ko hashyirwaho komite yihariye igizwe n'impande zombi kandi hakurikizwa ibi bikurikira. Icyambere nuko impande zombi n'abanyamuryango nyakuri b'iyo komite. Impande zombi zemeranya gutumira mu gihe kitarenze iminsi 3 nyuma yo gushyira umukono ku masezerano ibi bihugu n'imiryango mpuzamahanga ikurikira kugira ngo nabo babe abanyamuryango. Harimo intumwa yihariye y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyangwa se African Union,
hakazamo igihugu cya Gatari ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine zagize uruhare mu isinywa ry'aya masezerano. Inshingano za komite harimo kwakira ibirego by'impande birebana no kwica amasezerano no gufasha mu gukemura ibyo bibazo. Hakaza kandi gufata ingamba zikwiriye mu gihe habayeho kwica amasezerano ndetse no kugenzura no gusuzuma ibyo birego by'uko amasezerano yarenzweho ndetse no kubikemura. Hakaza kandi uburyo komite izaba ifite ububasha bwo gushyiraho undi muntu uhagarariye amasezerano cyangwa gushinga itsinda ryihariye ribifashamo. Komite izakora ibishoboka byose kugira ngo ibyemezo bifatwe ku bwumvikane busesuye kandi intego no gukemura ibibazo hatabayeho intonganya. Inama ya mbere ya komite izaba vuba bishoboka ariko itarenze iminsi 45 nyuma y'ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano. Impande zombi zatekereje ko iyo nama ya mbere ishobora kubera i Washington. Muri iyi ngingo ya 7 kandi harimo icyitonderwa ko aya masezerano ntacyo ategeka ibihugu bitari byasinye nubwo bishobora kuba bihagarariye izo nzego mu nama ishinzwe kugenzura amasezerano. Naho mu ngingo ya 8 aya masezerano azaguma mu bikorwa iteka ryose kugeza mu gihe kitazwi, keretse mu gihe impande zombi zaba zemeranyije ku kindi. Ashobora kandi guhagarikwa igihe icyo ari cyo cyose n'impande zombi, ariko bigasabwa gutanga inyandiko yanditse y'iminsi 60 mbere. Ku rundi ruhande aya masezerano ashobora guhindurwa gusa n'impande zombi binyuze mu byanditswe bihuriweho. Haza kandi inyongera cyangwa se annex iri kumwe n'aya masezerano ifatwa nk'igice cyuzuzanya cy'aya masezerano. Naho ingingo ya 9 ari nayo yanyuma tugiye gusorezaho iravuga itangira ry'amasezerano. Iyi ngingo rwose irasobanura ko aya masezerano atangiye kubahirizwa ku munsi yashyiriweho umukono kandi inshingano zayo zitangira uwo munsi ako kanya. Aya ni amasezerano yashyiriweho umukono i Washington ku 27 z'ukwezi kwa Kamena mu mwaka wa 2025 mu nyandiko ebyiri mu ndimi zombi, ni ukuvuga Igifaransa n'Icyongereza, kandi zose zifite agaciro kangana. Ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwari ruhagarariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Thérèse Kayikwamba, naho ku ruhande rwa Repubulika y'u Rwanda ruhagarariwe na Ambasaderi Olivier Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane. Byemejwe kandi byashimangiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika benshi bamubonye ari hagati y'intumwa ya Repubulika Demokarasi ya Kongo Thérèse Kayikwamba na Ambasaderi Olivier Patrick Nduhungirehe w'u Rwanda, bibaza bati ese perezida w'ubuhangange bwose uyobora igihugu cy'igihangange ku isi none bazamutenguha byagenda bite? Nuko nsoje mbashimira mwese.